wabo ryo munyeto wazo mu kanisa okecyengeramwe binte bibiri ogirigemo echo kubanza washange kanisa rya musinge gw'abajungu etari ya musinge gwa mukama ogitorokemo engirite kwetaga promoter mukama na promotinga era nyo abajunga bari ijo wanje nati natungireho mujungo ogu tarizire ku supporting akija shabirwa kabandi na wa youth convention ya America konka ya Zoom na preachinga yakwatwa era nanterra rukwendeshara eribo ko rija wanje washanga y'abajungu ngihine kibareta bano manyangu nanye nahinduka nazo mbaferi abajunga bakwijo wanje mbambendeshara iwarebe kanisa neho naringa abajungu ogitorokemo Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo sekwati Kore media kore. Yes, all right. After bari Kore Media TV, MC Mashako ngoma zina program nekibozo nkaburijo ari Kore Media TV mnywano wanje ryo ko nakora msa iwo kutureba uri mu Uganda uri kwa heru uri hache uri no kore sente kugira ngo ukaba hoje nakora msa kandi eshazi nyenda kugambira ngo una leta no mushija wa man mose numureba TikTok na trendinga Pastor Muto. Abandi bajya konka shene pastor abandi bajya ninga shene content so today nsakwa tuganira munawe atugambire ne pastor ninga tar pastor program abakuteka musente babeta ba N&M Real Estates abantu baguzama takoma urembo rwambara bashire bakwereza itaka runje munonga bakwereze poroto nunji akabeyi kace ninga shi wabo ryokwe batera namba ya 0 bebera na mwenda 00 emwe ahasigara basekwa no gamba nabo ikintu kikutambare kurunje munonga so tutashishira bwire reka tumachira banzara musa ufitire bari Kore Media TV ahasigara tuyenjere mesho sebo nakwakira musa ufitire bari Kore Media TV ninye nakira abarukutureba mwena nimbara musya omuzina lya mukama wetu Yesu Kristo abasiramu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abakatuliki Yesu nabakunda abarokore mukama asimu amina ababishaka owo bushobozi tingumanyo bamba mugita bataho tinkamanyaganda musya yabo konka nabo nabantu bine kibakwicerezamo kandi kintaka basa kutiyobora aboko bo mu Uganda yiturumu tukahebwa freedom of worship kastoria abatakushisha chondijo nyowo mu rumo gwanje nguguru yo kumukonvisinga nkamwore ko burungi bwe cyanje kandi ntakushishe cyari kwicerezamo Pastor Muto na mazina gawo genyene nibakwetoa for security issues amazina ganje nkayenzire ngareka abantu basigare mbamanya Pastor Muto ahabwe nshonga nkemwe ningi ibiri nshonga nehero kusherekesa amazina gawo okokwe twine y'abantu eva babaturana barondo kubaragwiso muntu omburungi na nombubi nabwe cyo ncyangu hamunonga wagenda police okabeherera Pastor Muto kandi okashanga Pastor Muto atari omunya Uganda okashanga Pastor Muto no wati nabwe cyo nisigara izina lya Pastor Muto okujya kandi nerya bantere bakumanya na nabagambira amazina ganje nga basobota bagirro mugasho abinji mbakunda Pastor Muto tebakunda reason erinde aboko ba kandi omusilamu like 10 years ago ndikwija kwakira Yesu Kristo nemyaka mike munonga inamaro mukujuna konko mukubanza bakambanye tasharifu ekinaragambira no kujya ntino urutara yambe kandi uri kusigara nakunderi ya Pastor Muto yesewo okuwarira sharifu ninga sherindi gona gwabere no yeta ahabwa kiwaragiro kageti dekanyete Pastor Muto tarabasize koze saga amazina gawo nyine gwabere yine akaba rwateka TikTok ka trendinga na TikTok yawe n'amazina gawo nyine tinke yetaga Pastor Muto abantu nubo banyesire Pastor Muto abo kubankatandika kuburira enjiri ndiyo mwana nkamya kenga nkatandika kuburira enjiri ndinga nko myaka nki 14 13 ndikutandika kuburira enjiri nabo echo kija cyaba surprising ro kugira ngo abantu bingi bakabose nubareba ba pastor bari ba Pastor Wire Bishop Nathan Ibrahim abe myaka yakura hata abantu batangara kandi bareba nyowe myaka mito kandi ndi pastor nimburenjiri Bible ngino mutwe ngo kuna nagambire mukandi yo musiramu na nekitabo cyoro harabecho nkino mutwe bashara mbajya konko kuna basa ko bari Pastor Muto hati abantu bingi abo rimi kwijandwiruka aka Pastor Omuto bakayindwa na ba Pastor Muto ka obakiya konka nyowe Pastor Muto tinke yetaga Pastor Muto wabura nabantu abari impiri era nanye kunamazire kureba abantu bampereze izina nasharamu okurishikiriza kandi nkagumana ndetambura mu butosha ntaritiri izina ribi naba Pastor Muto wenyine bakwenda kandi uri kubashemeze bizo okay Pastor Muto nazarwa nkahe
Pastor Muto nazarwa kaberebere omuruka ni kishuro then egombora nibirere birere subcounty nizarwa omusero yiba kweta Kabare warga Kabare orizanya muyanja aho no nkuzarwa abazire banje noho bari kandi abinkwesimisa munonga wabona bakiroho nyonka kura na mama tinda kuze nawe munonga nyonka kura no mukazi wabire nazara mama natunga cyase kushanga ngo abazira binkumanya n'abazira bakuzara mama era nyoko noho nyine tata noho nyine shwento ombazira bakuzara mama so mbone abazira bawo benyine torabarebereho ninga toka bareba hoga story yetaho nkaza kura nashanga tata na mama batara hamwe okuza kwetegereza je batara hamwe konkani isima mukama okugira ngo mama butaba na tata kikandetera nabo muntu kandi oriyo narwana kujanga abana banje babe bine tato murungi kandi bine tato bakwesimisa okugira ngo Pastor Muto nyona no kwereza mukama nimpereza kujya nyencha karo mwana wanje abayine address nchakaro mwana wanje abayine location kandi ngareka mpereza mukama kugira ngo hino wunda yambe nyona abantu binja banterire simu Pastor nareba video yawe nanashira idara ryo kurugamurumu konka wangarra mwamani asaidemwe nshangangu nabica binyizire nimbuga no magara ganje abo kwa nyoti nkwefura hore aideti nyoti ndu muri webisiyaga nanye nindebo mwicyambonera tabwira kwinje mwichikunku muhikabona mugambera angira ati shuware nanye kabire ninyetago mushijankiwe ori kutina mukama era abantu bingi nibenda bajija bakutina mukama hato shanga asaidi yo butakura na tata wanje kikandetera kurwana munonga okuba Pastor Mutoroho erizo konke shonga yindu kura yahuire tata wanje na mama ekaberi yenshonga yebyekika ejemizimu mama yabire na icherezo mukindi kandi namuze yari kujya atapana oyine kwicherezo muri eki mama ndwe kushara makagira atapana nyowe nimbasa kuba ntakumanya rahanga ntakamurebaga konka kandi tinkwicherezo muri stane yinkureba ngweji niki ni stane batana batyo ecyenaku omukutana kwabo hino mwana urukungarika ho warugendiremo owabiro murema byatabuka yabo murema esheji takutambura konka omukushaba kwanje nano kwijo kuba Pastor tintandikire okuba Pastor TikTok nyogo mwana witu no mwana wabire atine mbona ine mu nkaka soto mutwe kandi atakutambura konka nanye omukuba Pastor kwanje ngabanza kutambira bo witu yesheji takutambura ngo ngano umuntu ari kwetegereza nagamba nacenga nyowe ndi Pastor otaragambire ngo lete kirema nkitambuzi wabura ndi Pastor kubasa kugambira ngo ebye bireme bitomirwe nka byagwira accident ebya abazirwe mbatambura bakamara bakija bakarwara abo bushobozi bwo kubatambuza namani ngine konka abazirwe barya barema ejo nesharamu ya ruhanga konko go watambwireho nimbasa kumutambuza era niyo nshonga owito kujanga akazarwa ryo murema tindamutambwize konka kugiranga akazarwa ino obwenje sitano buyabire yayibanyo nkabugarura namushabira yaterera so hatu wija wakurwa kaka wawe na hati aho wija wa ukwano shabira nka mutawu no muka life yawe kane tambureta omutawu neji omuntu wo kubanza kunteka hemikono akari Bishop Nathan Ibrahim wa Desta niwe yanyatwize nano kwakira Yesu Kristo nko mujunu wa magara ganje enjiri nkaba ninjimanya abaka Bible nkaba ninjimanya konka okwatura nekindi hati wo myaka mito waho ugiri umwana muto iwe Bible kugishomereka yona kugito muto ku ruhano kashango ginde Pastor Muto tushobore ryawo ninjire cyo nekicyonjo ekindi kwigereza ntu mukama akampereza abo kwanyo hina basirama binkusinga kitabo cyabo kandi inana n'abarokore na ba pastors abinkusinga Bible nebintu biro kujimanya nkanyo nkafuna chance I can interpret it kandi mbasa okugishoborekero I understand ninjimanya kandi ngareka ngiyetegereza ata myaka ejo kushanga ninjimanya kandi nabirenda muto I can't take it for granted ninjire cyo nicyo mukame kiyasimire kandi ari kureba ngo myaka ankeji uriyashanga nshitamire namashweko konka ntakumutebeza business yakahunga ndukumutebeza ekinazirwe nimanye urugendo rwawe uko rujire rutyo wija kandi TikTok wajijoininga bwireki
nkajoyininga TikTok omu mwaka gw'2023 nibo bunjoyininga TikTok. hata watandika TikTok natandika TikTok nija ndi side ya blogging nija nanye ndukureba enshobi konka ndukureba ngo nagigambaho ncyakare ne baso kugira biyakora ki abiyayama era omurugendo rwa blogging nkija ndi side munongere negative era nabantu bingi kikubaso kubatangaza bakugira ngo pastor muto eva wari ya negative konka negative je inabire ndiho nkaza kwekanga nashanga ninye muntu nyenko wabire nabasa kurugayo nkagambejo negative abantu bingi babire bari ya positive abo kujamba bahaye 15 mbabahayo mutwaro mbagamba mazima ati bari kureba ng'ya negative bande bankari ya negative konka abantu nubo bamwe kandi hata bindiyo ningambira na negative eriyo mburokore kandi abakugira ngo umushawe no gamba mazima konka buriya kujyanka baningamba kinte cyabire nkibahise cyo kurya bo bakambagire bankaki nka negative kandi kandi tukija twatungo buzibu umuntu nabasa kuba narara aharubajurwe bar konke bareta kumuyombera yarara rubajurwa cyaci aha baba na police ateka nisane yomba kandi erukushabo mu wiko murundogo gumwe gonga hati twayikaidara ryo kushangango enshobi eriyo omuntu hakutunga cyo kurya nagire banke enshobi kandi enshobe ri ahantu ahata kutunga cyo kurya ejuyo nayikirizaho mangu agira atejo nagire bakonka hakufune cyo kurya neberi enshobi konka ari kujihunama takabasa jigamo nabwe cyo blogging ejo ngafunamwe abazugu bingi ababire batakunda mazima konka kuna amazuro okuhatereza ngarugayo haterire hagira mustari kandi narugayo hina abana be nabire nayombekire nababerire cyo kureberaho bingi munonga abarebere ngo okurugayo kagamba mazima no baso butakitunga musente konka no tungizina eriyo kuba omuzira hero shaji ninde baba smart p yona bana kare bakuntangaza tinkubire nimbaso kumugambaho konka nanyo bunija nkabandi nkabo azenseta kumpa matu konka kandi obwire bwashika ebinabire ningamba bija byatunga importance twina abantu bafire nkajya yicuri obwiro buyabe nagambe byebigambo bakamba mureba nko muntu atakucenga nka kuyamaziro kufa ebigambo bye byatunga importance nabo echo ninyongera kugambira abantu nkabo omanye ko kugirozo mu content eri hemura at least gambe bigambe bataracenge konka nyencha kare baragire ngo mashwe kakana agamba mazima no wa inspire ngire kugira ngo ojoining blogging nkaba nintura no mushija bakweta jajja icuri jajja icuri gwa afire kano turana jajja icuri mazire uri kuturanka Kampala era maziro ku rugo wa jajja yicuri ogwo isima all access kikatware emyezi nkeshatu ababire batakunda mazima bamwiyo magara gensi so mbwene no warebera okagete nanye mazima de kankore nkeki jajja yicura yo kukora nyo wakangambire kigambo cyumakangira ate gikamere yo kureba niyo office yitu nkoko umuntu ari gukoresa office kugira biyayamba na niyo koreseje office ogira biwayamba hati nyo nkabandi justice hunter nka isima all access okuyabirari natandikiraho era omurugendo rwanje rwa blogging nkafunamu ekinte kintakatakinga for granted nkafunamu connection ya mani eri kumanyise kintu cyamano mu magara ganje okushanga ngo shahezi I can talk to Omega 256 niwo muntu unabire ninkundo mu magara ganje since day one okano kunda Omega munonga ni mufera onati nati no feraro Omega era nyosha yikutunga munywani wanje ari kugamba ku byaro Omega we better quit nituchuruga muje nko blogging no ku blockinga abo kuba life yanje blogging nkatungejo chance yo kushanga ngo nimbasa okuhika rubajurwa Omega 256 era nkinshemeza munonga and I can't take it for granted nicho kijuma cyamani ekini yiro blogging ukano gikora je uri kujipusha uri kutambuza uri kugamba ari abana ngo nabundi ninge ubona maka sente kawe ecyakwihireyo ukageta ati blogging kanjireke hati kanjoining mbe ngere kimwe mude mu ngiri ngere kimwe mu cyaki nikiha amana garanga gasingira ga blogging apana kiringo muntu okuyakuba naza Kampala akemerera rukaya nikwe cyabire kiri era no bunabire ndiyo blogging bakambanye toha dakani bakweta blog pastor bakambanye to bakani bakwita pastor ekikumesa ngo nobunda benabire ndiyo blogging taito yo bwa pastor nkaba nkozire ki hati basi yabire neza Kampala ikemerera rukaya konka kandi nabo yasigara ne tabashabazi ba Kampala era nabo mukasigara n'umunyetoha pastor era nkamara nakika inabire niza kugira ngo blogging was my destination
anywe kandi pastor since day one era kire kahika nagaruko mbasi yanyongerayo era hata hinde nho yinabire ninza ndi pastor ebire bintu reba hine content eyo creating kandi izire kakwata munonga na munonga hine ngerero kugendeka kwata umuntu eri content eri kugarura munk'abantu amani umuntu shanga yaye wira amasiko konko kije tumnywano wanje tunobora aboremerirwe nobora abori tunoti mazuma otumwero otaka wamani buri kimwe kiza kuterera content ejo kisha wajujumburota nyo kugira ngo utinda kuriro mu kanungi era nkakurandi kukimanyangu omurumo gwanje no kugira binagarura mu amani abo kwa nyonka kura ndukwe motivating nkakura ndukwe yikirizamu erizo babyayanga ngo ncyakade ninkurabaho icyo cyunka kura ninkimanyo mu magara ganje kandi nakura ninkikiriza hatiya yango yikirize omusejje yiturumu ningo mu Uganda eje yiturumu hinabariyo mu mbaga kandi mu Uganda niyemo hinabariyo mbazika hati nabwe cyo mbintu byo none kumanyangu no bora aborije hinota kozire ki hinotarije kandi no bora abotarije hinorije nyo ni serving abantu bona abarije na nabatarije era nimpamya yangu content ejo eyambira abantu bingi nyo ninde bana bacari banje bakumpostinga ababira batakupostinga biriye byakare kinyongera mani kumanyangu aha hindi hino wunku yamba omumagaragari real kandi hino wunku yamba omumagarago kweyombeka erejo content otajeta content apana nenjiri nakuche tereze yenjire mwe ekigambo kindi kubasagambira omuntu ari yoko no kugira ngo erizo bano basa kubora ukobi konke cyo tekikumanyisa ngo lyaguma urukubi mpaka apana erizo bakwimukotine cyo kurya erizo bakwimuka oyangine nabaro ningo yangine na no mukazi wawe ecyo tekikumanyisa ngo wone hoyine koma urugendo rwawe nerukiye yongera just ejo nensibo notera mwensi bemwe konka kandi cyo nkitakumanyisa ngo wagobyame none garuko kimuko katambura gamba amina amen yes right shira program ekibozi na MC Masheko kandi umyano wanje ni kugambira nti imwe n'abarukura ni mwenda mwe n'abine mukoro mbase kwani mureba nkore videography na nkore photography nibo bonka barakwata umukoro gwawe bakafutera rebishana birungi kandi bakabikwera akabeyi kace kandi bakabikwera mu bwire tubakucereza tubakubuzabuza tubakweshanya mirimo nibakoraje kintu cyawe uhura washemererwa mbashangwa ha murembo rwambarira arkashaka plaza ninga tax park ahizuru kushohora wahikaho mazuma no bano batunga ningo bundi waboraburamo no batera namba ya 0 bibirabana mwenda 00 hasigara basakwa no gamba nabo kandi buri kimwe kikutamburage munywano wanje izoba twine pastor muto niwe tukinaha kandi niwe twabaretera kandi bingi mose numureba nangwa nabingi mose numutubuza pastor mutogwe tumuturetera so today tumwene iwataka subscribinga sharinga likinga ahasigara bakimwe kibase kwa nkitambura kurunje munonga pastor muto industry twagaraka industry because no jima industry ya western oko twire okozire blogging wagira bamu noreba ngo industry yitu nebura muki ekikiri kubura mu industry ya western amazuma bwire buna amaranta ariyo hati nimanye kikubura mu cyaci nimanye kikubura mu cyaci tinkubiya wabana nakire kinja kinamara intariyo and I'm not informed about that side nekinkumanyisa mbene kikubura mu industry ya western ngoko kushanga ngo Kampala no shanga ka miliyoni ninga kenzo mwesho ngo ziyatera hitemwe no basa kushanga rukushohora miliyoni nk'eshatu 5 kongashanga nguna rwejora hano otire hit nkazinga zikurenga muri 10 ushanga still na wari miliyoni 5 nureba ngo kikubura muniki ningira bije mbashabire mbabura meshara aboko nabeshongozi bamani just mbabura meshara era mbagambire ngutine kikubabura mucyonga babura bije pastor mutakore ki abashabire ibo warebo mweshongozi wanje atari on top omega 256 jayo jarigire jumba just ejo neri eshara yonga neshara mbwe nabanda bakureba ine kikuburamu bije mbashabire ebyeshongolo birungi no basa kubitera but you need favor you need people to accept you kandi ekyo cyonka kikasigara abahereza barahanga baba bonga nabo ekyo nyoni nyikirizambu omuntu wena rukwikiriza mukama nakora ki nakimukora era noreba ombyeshongolo bya omega 256 ine mecheshongolo kibakweta this year byawulira lyrics ezo
Omega akemera yayegamba hebegamba abantu ebibataracengire we are going from local to international this year amakuru gebye bigambo wakabana yeyihahida rero babire mbakora ki mbamurebaho eshaheji ekeshongore kiyatire myaka ebire enyuma nibo bukitungire meaning yamara ekikumansango ekyama kyona no basa kutera music nungi era tuina beshongozi barunja but they don't trust in God, they don't believe in God. Ekintu kyona no bwa kukikorota kikaba perfect, just know that there is someone who created you, who is God. Just know yetaga kumuinvolvinga mu nshonga ibintu bikaba taratibu bikatambura nabo ekyo abeshongozi mwena mwijemba shabire. Okay, oine kanisa yawe nko umuntu hari umuntu urwari nko mu murimba rya tukunka kandi pastor mutogo mazima zikasha nazo wa pastor mutanshabere oine kanisa rinkaho ningi buri online pastor apana nyoti nyine kanisa abo nshonga nkemwe ningi ibiri no kimanga abantu bingine batino mu kanisa birebi mbatina yebihebwayo cyona cyo abantu umuntu nagambira ati kambanze natunga sente mboneze zo mu cyaki wabura nyoye kinyine no mwanya go kuhumuramo kandi cyakandi ekanisa tacyete cyo cyombeko nyendo Joshome ekitabo cye byakozwe 2017 najyangu ruhango wahangi yiguru nese nebiru mutaturo muhekare zombe cywe nemikono y'abantu then wijo kashoma omukitabo cya Matayo shura 16 Yesu Kristo akagambira Petero ati ahariwe ndi ayombeka woki ekanisa nabwe cye kanisa eri ahariwe just birne byombeko ntwegitira buri umwe agenda yegwire kanisa buri umwe agenda yegwire kanisa era narahango mbyombeke byo nabatarumu rahanga nabari yo muriwe era niyo shonga najya kumureba muri Bible naru bashatu ndi abandi yagati yanyu tukugirange kanisa kuzireba ziri nyingi ndi abanzirumu nagira ati we mafene na pastor mutomwa yegita mukegitwaho ebi ninko bandi yagati yanyu ekikumansangu ito twenka nito tukureta mukama nabwo ecyo nyo mwanya ogunyine no mwanya ogo kuegitiramu ogo kuhumuramu kugira nti omuntu nayija rukubi okugira ngo nyo mwanya ogwanje nishabira mu munonga ndiyo muntu ari kuyimukasha mwenda nkashaba kuruga mwenda mpaka 10 ero go mwanya ogwe otakagweta no gwa burijo ero muntu kwakwija yahikamu amana garanga gamukwata era tine muntu wahikiro mwanya ogwo akagarika yo ni cece gushangwa nkaye omwanya ogwe tere nambezi bya pastor muto official no kutunga direction iwe za pastor muto official eza namba zone zure namba 2 aro Airtel na MTN iwe hotel orakwate wena na ijagambiro mwanya ogwa higuri konka iwe wisho rukwenda kuleta chumwe chikumi otijayo wisho rukwenda kuleta behebwa yo tijayo abo kubitora hango witu tumworo ngwa ine cyakenere ngunando muhe kibiri baze wona necha abantu bine kukimanya abantu bakutwara sento mu machachi bine kumangura hanga takarugaga mwigura kijaka kire cya 10 cyuwatamu ezo no wazi hapasta konka nywe ni sima mukama kugira nti kuyagire kunyeta akamburesinga financially mashweko nyo mukama akampe chikumara na nabantu abakwijo wanje nimbaha echo mwoyo ngarikambahana nebyo mbiri nyo muntu takijo wanje na yenda rent ngukani maze nashaba mukama taine printer ya sente era ninkwato mushaho yanje muhereza mukama ecyagaba namagara obwenje na no kumanya ebyo nibyayine erebe byasigara just nono shabe bindi shabo mugisha shaba magara shabo bwenje no kumanya no kwetegereza ebyo nibyo mukama ya yesigarize nkawe then ebye bindi abantu nitwa babyina era niyo shonga nintangara munonga abo abapastor batayi banje omuntu kwijana na shabo mukama muhe rent kandi okamuyame emitwaro 5 ya counseling ninge emitwaro 10 abuko abantu binja bakwijo mu cyaci mashweko mbabine bizibu mbabarabiro mbafumu babibire era wale bana Yesu Kristo abantu abiyatambire omukazi wabirarwire cyejwiso ebintu byo byona bikabyaweriro mbafumu nabwe cy'abantu bakwija mbambarondo kuhumurizwa konka bagomba baferi bagarika wabiba nyo mukama antumire kugira nta abantu nkabo bahiko wanje barebe entaniso kandi barebe na no buherezo buli different nyo mashweko ko ribotine rent wijo wanje tindu kushabira ngo mukama ku rent ndiyakwato mushaho yanje ukereza rent shana wija no rondo mugisha ogwe ningwi haruro hanga dene byo byasigara ninyende bikuyamba obare mnonga ya omurife yawe izobere yo tariyebo omurife yawe no buhabaho ki izobere intariyebo mu magara ganje nizoba mukameri yanyeta kumuhereza abo kuba omurinye nkebuze buzo byinje nkebuza hati nakuba honta echo necho kubanza abo kwa side area ya blogging tukantu basa kutunga yo sente kwa yechi 10 gamba cyeshongoro cyanje afutera akwe cyabir gamba cyeshongoro cyanje nabo echo mukama kuyamazire kunyeta naye buza ni kusurvivinganda
nizo barumwe nkabandi omuka mbyami mukama yangira ati emyaka yawe tiyakubire nekorebi kandi garukompereze nishukanguka baniza Kampala na yemerera rukaya konko rugendo rwanjye turukomaha nagaruko mbasi nagumiza hati izobe ryo mukameri yanyeta eco kutangaza kinatungire nkanchaka ro mukasheshe nkatungo muntu wayehire yo kundaza umutawuneje kandi ntakuraro musingo ntakuraro mboys kota ntakuraro mu bwadabo bw'emitwaro 20 umuntu yahaye kizimbe ki residential house hatwa nani ngambaho mutawu n'abantu bingi abakukira kundabaho nani hizo wanje mbamanyango go mushija ranga akamubresinga yamuhereza maka konko mushija akangira atapana nkakora vidiyage ndigaramwa abantu amani ori yampereza maka yangira ati byama kandi ninkiriza mukamantino ndijo ruga yakagira atapana pasengeri yo kumpiso mugisha vugeje motoka which means izoba mukameri yanyeta nizoba erimpo na land road terinya bamagara ganje abantu bingi mbakimanya kuturo mutawuno rukurondeza land road n'ekintu kitangwe he bengire base yabesherekere hate cyo ine kumanyango erizoba terinya ba tinkuronda za land road kandi ndiyo muri kuraro munjeru mujya cyuzi ndiyo muri kuraro munjeru mushawa ni nabamizi gahita konka ebyo tukugira ngo namane ganje abakwezo sente nkabire intazine no kujya nkacwa mukherezoha nabo echo omunyetori yokwe nanye nincu mugambira abo kubakinkorire mashwe ko wanonda kuvuga emotoka nunji eriyo muri Yesu yadehi nabazine batakumwikiriza konke wabanonda kutunga yota hendekire yota hendekire eriyo muri Yesu then wabanonda kutunga je motoka nkeze zabagiga babariye zibine gendo pakasi konka hari motoka eriyo muri Yesu eyoti ibere bantu hino bwo kubaso kuzo mcyacho katere nangori yakakwatwaho utine cyo mugambire akakwata akakadaka akakuhereza nabwo echo mukuhereza mukama nyoni nde bangu taru mukuferwa hazana muno wanohereza rahango mu mazima ba pastor binja baheriza rahango mu mazima barije nyenda otugambere iwe nkiyo nko muntu pastor muto omunsomu ni kintu cyo rukuru kujye mbone nisha barahanga ntakafire ngo ndugo magaragense ni nyenda ngo iki mbanze nakikora ni kintu ki nyenda kubanza na yaheke kintu kikugira ngo kanisa z'abarokore ne kanisa za roko na nekigambo kikugira ngo ba pastor n'abafere nimpura nyenda ndwane naco ece kintu nkiyeho munonga abantu bahikayidara ryo kwikereza ngo real rahangaro rahanga mba mureba mu ngeri ki abantu 15 babire batine cyo kurya Yesu Kristo akabarisa bakiguta nanye nimpura ninyeshunga kushanga ngo nyinyi nabantu nkakacheka bijo mu crusade harime mpuminka 10 zona zariyo hija abantu batine oburaro nabombekera amaju by the way ombohereza bwanje nyonisha bamukama nti angite habantu abarabe bino mutima gwo kumanyango pastor tayine kuraraji abakwebembera batarireji mashweko abantu bakabetentama kubarabe bariyentama gari amazima wakubyama no making sure wangu enyamisha yawe eri safe era nono yerarikirira nabashuma era wawure cyatera no yumuka nabwo echo nyo ikintu kindu kwetaga munonga mashweko no mu murimbara kushangangu mukama yabampira abantu 10 bona ni baparking emotoka kandi echo mukama akakindaganisa kandi ombuhereza bwanje mukama akatamusente financial abantu binja bari yarubajuru wanje eshaheji tibali nko kubabire bari aboko yino muntu bakubaso kubugana like nko mwami imafeni umwami mafeni yino muntu wambugine yamugabire mitwaro 30 yamugira ati nikira kukurebora na pastor muto yamwe mitwaro 30 kandi yagarika yamugambira ati tore namba yanje ko ribo yine kizibu cyo nokore ki ontere nabo echo abantu abandi yarubajubona ninde bamukama ariyo naba Teresa financial ninchegomba munonga kujya nkate mashoko kunashitamaniwa omyakeji bakushangora kwevuga hanga yakikora ninchegomba munonga era egifoteji nanori yenyimaji kwasire babitegereze bari abatari bantu babutosho ri abagambira oti ebi akabari ya kamera nanye ninye nabe ninkora interview kankwe cyo kureberaho aha yiturinka koraho na Brad Sparks bateshaji you see where Brad Sparks is now ninyikiriza ngo mukama takungita na muntu hataruho nshonga yadondijo nabaso butakireba akacyurializinga konka we mukama naba yakikora intentionally Ore mnonga okiri ari Nkore Media TV kandi tukine pastor muto so niko twija tutyo turukwirukwendera kandi mwamuhura harabere mwahurebeye mwahuro kwatandikire naba pastor bari yo kwabarukufera abantu mwegarekemo mazombe kimuri kora nkiba kitari kirunje munonga nikiba kiri ikintu kibu munonga kiri kusinga yo kububi pastor muto nane ngushaba turukhendera
ogire message eyuwaha y'abantu abarokore. Message yindi kuhereza y'abantu abariyo nibandeba nyenda kugambira omuntu we n'oryokwe ko rishanga pastor kushoroza sente zo kugira ngo murebe omanye ngo gwe no mufumu konka indirectly njigarike major point taruho ntano so yo mufumu na pastor kushoroza emitwale 5 ya counseling ayisherekera ryokwe echa kabiri taruho ntano so yo mufumu na pastor kukakasanga wano ndarahanga kukorre banzo muhereze aboko abafumu binenkereza yo kugira ngo leta nabajajja bakwe nabo echo washanga pastor in that belief bano kimanyango aboko aba pastor bingi nabafumu abingi konka bakamara bamanyango go murembe kukahinduka abantu ne batino mu bufuwa hati bakakora amasaba gari permanent garumuna nenanga garumuna nendongo wabura waza kukimangu nabavumu nebikorwa nabo echo umuntu we noryoko rukumanya pastor arukore bye bintu ebyo yirukangayo ninga ozombafumu direct weza nimba ndebo bwiro bwinji bateka mwahora nk'abantu ngere ibakwatwa mu yutujya no moyo konkora ngo umuntu yakwatonka kifaho ureba ngo umuntu yakwatwa abo ko moyo wari yari kuzuna muri nka kifaho yari yamukwata omoyo warahanga yabanatambura takutambura ngo ashwazo umuntu Yesu Kristo buyabire natambira mukazi we cyejwiso taragwire ati nonka kasota ngo abantu ine batere nturi just ejo nebinte biryenyima ebindi janka shomesa abantu bakamanyo kubikwija bekabaho nabwo cyo mbigambo byona nyenda no kugambira na ba pastor baryogwe nabashaho kandi hati bareke kuhinduka barwire kirinka mashuye ko waza referral urukwenda panado doctor akakujya wene yo kaseptrin banzo kampi hati nukwe cyabiri oriya na ija cyacha ine cyakuronda kandi na pastor ine cyakora ki cyakumurondamo omuri byona iwe wazo mukanisa bakakuya heme tware 5 ngo bakobunabi oje nyoni mbukwa for free kandi rahangana kukora waje no pastor akakuye emitwali 10 ya counseling nyowe nterere simu I will give you counseling bitakwetangana no kwija wetunge simu zanje a pastor muto official page me I will give you counseling by the way ndiyo mo muntu mashweko kanchigambire ndiyo mo muntu owashabire wo murire wasirima akakira ukashabira wasirimu yakira na no bujuri zimbwine ndiyo mo muntu owashabire mukazi yabira amazire myaka 10 atasukotinga tinkushabira muntu mirunde 2 nikushabira murundogo bya bitakozire oyikirize ngo ruhanga takora konka rahanga batamweto munafu nguno wa dozi ngo ijo muranchawa garuko mu overnight garuka sande hate kikumanyisango okutambira umuntu senyiga yabana ijo muranchawa kija no mu overnight kandi waza zoro muntu afire kikumanza pastor w'umurembo ogunana azore nyindo azore risho azoro kutu nge byo nesa kana bikorro mu izoba rumwe omuri byona mwe harama kanisa gabafere garukoreka ngo ngaramya mukama garetire rahanga wabarokore okurebeka nkatine mani ningira namara mukama wabare mukama wanje kandi webare pastor muto webare kutambira abantu no kuburengeri cyaburi yomwe na mnonga myaka yawe nengashi rurengo rwawe kushanga ngo nobasa kugarama abantu amani kushanga ngo nobasa kujunoye kwasirahanga utambira abantu bingi binja myaka yawe n'abantu babara kucakaramo kunywamo kuza kushemerwa myanya yo kushemerwa no kucakara mbweno kuzombe bintu byensi wamugambira hangana na kureba ko tina magezi na yatatu nyonjo nengu nashishireki nanaka karango kankarabyo waboryokwe orukuro yine ekizibu cyona omwanya go kwirikira abantu batakumanya mukama uyuri curo wanje otaboriyo murokore bakakubingo munjo kando yine pastor wawe ko arabata kubasa kikukora nyowe ntera mukama tayine katiba ka sente ngo akweza rent otazombisibo ngo mukama ampeza rent mukama ampeze myenda iwe ntera hine bitakumarwa shara just bikumarwa kwato munshaho nico kire kinagambira anti omurisa w'abantu none orisa abantu tukugiranga abantu bakurise nyono muchachi yanje tinyine muntama atiwe mashweko no botano yetegereza bakakwete ntama nyo abantu abinyine n'abantu abakwetegereza nabo eco muri byona yo waboryokwe okawurro inena kuyone yo kureba ngunemarwa ho sente mukama tayine katiba ka sente iwe nterre eco ninkukimara nano mwazo ndeninyisha umwazo omuri byona iwe nterre iwe mashweko waboryokwe ebiti bikwetaga bisibo ese nibyetaga pastor wawe kwatanga hi kwato munshaho nane nkushawa y'ubugambo bibiri bushatu orukusibana n'abantu batureba ari kuri Media TV turukwenda program nashemerwa munonga muntu ogo warebe bye bigambe kandi manyanti byamuombeka nko muri byo ne kigambo kinkubaso kushembyayo no kugira ngo mukama atakushuka mukama atakureka nyoyo obwire bwono bunyikirize mukama ndiyo mombantu abiziro mutawuni yambara hatari muna poroti ya mama
hatari munaduka ya mama but I have survived mbireho narya nanyo nabo echo ekigambo cyanjye cya muheru omunyetori yokwe ninkushaba nterra kasimu onshaba hindi ititwe nitushaba mukwezo murundogo kandi omurundo gumwogwe mukama nakora tebyo kujya ngwijo muranchawa ijanka iwe nterre simu nkwereze location oyije mukama akukore na munonga nkabire nenyende minyeto mashweka wora abori gambira batayi bawe nyenza futandika kubagambira ati bagambire omukwezi no murundogo rahanga yindura amagara gawe oherezo bujurize obuhabuzi ubunku baso kwereza eminyeteri yokwe mwerinda bishiki kandi nanabishiki mwerinda basigazi ebya bitura umungu no boyfriend girlfriend it's wastage of time tino rakutasi ya myaka 13 tine cyumuratunga nabo cyo muri byona kandi otikirizo kushwerwa wabiro mukazi otikirizo kushwera wabiro mushije umuntu wana nashemerwa yabaye no mwishiki nabo echo iyo waboriyo mwiki omudakike mwe obuhangwa bwawe ninko mukazi na nibo mushije ori inko mushija echo ne kintu kibi munonge cyukumara mwamani obwiro bwo kukwana mwije tubumaro mu cyaki omukiro cyumwe mu kwezi ahasigara mukama ko mugisho gendo kore sente n'abandi no mukanisa mpurengo hajumba mukirembe bintu byo bisiyaga nabyo nkebyo by the way kanga mbansho ngejo amakanisa mingi ecyo kino baso butakikiriza konkagara umusitani okusinga abafumu nchigari kiremu torrebo mufumu wayitendero najuma omufumu wambara takubasa konka cyangwi pastor wakatete okuzativa akazawa akakoba akamujuma kubikubi mbafa sente ekaba business oriya na amanyangu mashweko watandika hari yoriyo no kwa nyingi wesebo wabo tarijiro mbigambe byo ntukwita na nyambagira anti I'm ready to die abo kwa nyo abantu tinku baronda mu sente nimbagambira amazima gibine kumanya nabo echo abantu bona bariyokwe mu manyengu iwe byo kufitino mbafumu no baso kubishanga umucyaki umucyaki hariye bisiyaga kandi bisiyaga Bernaka tuti no shanga kwa yarida ariyo muri intercessor kandi bona bari abashije na ba pastor bamwe omuringo gwo kutunga sente kuriyo gwo kushubura abana bo mu cyaki oriyaterra abajunga bagambira amazima era makanisa mingi gari abajunga iwe wanore bamba kutere bishani abontu hayiba kutungira iwe ko rijo wanye na kutere bishani otaragaruka nabo echo mwerinde bisiyaga ebiri indirect ba pastor binyimba zakatuti bajuma stani konkani bacha bagamba bisiyaga nibajumana nekinte kibatakareba hoga konke bisiyaga tibakabigambo nibyo bikubarisa nibyo bikubabesaho kandi nibyo batiro mwizina yo kwefura abantu barahanga waboriyo munyeto wazo mu kanisa okecengera mwe binte bibiri ogirigemo echo kubanza washange kanisa ya musinge gw'abajungu etari ya musinge gwa mukama ogitorokemo engirite kwetaga promoter mukama na promotinga era nyo abajunga bari ijo wanje nati natungireho mujungogu tarizire ku supporting akija shabirwa kabandi na wa youth convention ya America konka ya Zoom na preachinga ya kwatwa era nanterra rukwendeshara eribo ko rija wanje washanga y'abajungu ngihine kibareta bano manyangu nanye nahinduka nazo mbaferi abajunga bakwijo wanje mbambendeshara iwarebe kanisa neho naringa abajungu ogitorokemo era ni wotaza yo mashweko ati ndukuza yenyo iwarebe kanisa neta ya isaba abajungu munongo kusinga rahanga ogitorokemo ese babari mnonga okiriye ku Mirari Nkore Media TV amazina na MC Mashweko program ne kibozo nkaburijo kandi mwebare mnonga imaba bariyoke abaturinda akako mukiyemo akako producer wanyenoza kukiyemo mwebare mnonga abantu batureba kandi kuyahita atandikira no kusamagingo aga twatinde pastor mutomba se kwa mu following TikTok mu following Facebook YouTube mukutiyona nabariyo kandi mu checkingo mbase kwa mwisha mushabirwe mutunga amani mutunga amana garahanga agatari gense agatari gabafuma agatari gaki agago bari kubateka bakababeya ngo nimuza kukira mutunga amana marungi kandi mbase kuba numba abantu bamane business nizitambura buri kimwe kibagenda tukomoro kamagara buri kimwe kibasa kwa nchimera otherwise mwe ku Mirari Nkore Media TV ebirungi nebisa nuhoberi Nkore Media TV feel ankore Nkore Media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo Sekwati Nkore Media feel ankore